kublai piuro chua Sdang ini program turn up chuai jingsnein ikro nonghikai yaki kena skur iong. Teman kita mentor cibun hai kena skor yang i betul yok penyu kita kesap yang ki ke em ki yok ki penyu kamjuk le ki em kata ketang yang ki kawan ke sport teman-teman ke kelat ki penyu ke cekma te kamjuk le yok ki jengkoi jengkia yok ki le apa build le ki disiplin ni kena te kantam kita ki kamu orang man ki em kata hang mo bau ke cekma yang sport man orang sport itu memang dekat ke merek dekat ni man ki em kata ka interest yang ki ada ke football le ada kawan kerja sport activity te ini yang nonghikai unity be kena yang ki yo bau cekma yang ni ki Tuan uyu kelam nu headmaster yang Mukhla Raij Secondary School Usri F Langda haka jo ketika munau kayung dia kere langi man lagi por jo chang meeting jo perkhat bahai ko kamano tho ye kalat ko ti ko tei ye kala wei yang kikena nado ka jinglong ka akor hado ka pure ka puthi kamte terteru man kikena ko tibru tiblai man kikena jua naik tu ko angu ni wat haka jo ko por la kermen ni wa naki por hikam wa ong ba yi ga kini ki snem ke nga ka tu la hikai ni na du snem prapopra te ter hado ni ga snem nakani ke school da bo da yo open ni cibun kita ki ong ba ki doktor la da em ki engineer la da em dan kita ki walai ke kam politik ki MDC la dem la arlengut dan mite kam ter wat ongbai dia kontes ke MLA la kam ter dem la ki na perdi ki kena skur yang i kuda pas na kan ke skul kuda M kata ki kerdan go per kam ki officer kam ter haki department go per wat kam jo haki wiki nah ongbai Jalan bisnes kayak aku aman cek businessman le, amat cipun nak pergi kena skor yang ini kuah. Orang kudaman di businessman kuah, rapau kemat, orang wan cekmat. Te kermen le wah, orang baik. Kat wadang mi kising kipor, kamu ke pertai kelah ko. Te ketika jing start ke jing tip ke kena kuah. Emang kini ke sekolah le, unang ku yarat di nak kipor kat kamu ke cuka ni ya. Te kermen ni wah. Waro aki kena skul kuwa nakani uku kimtok dokat nakaliang yang kurek putih ndai uku gila kalian ke sport uku gila kini kam jo Principal, Vice Principal, teachers, students, and to everyone who have welcomed us to be part of this program. This day is a very important day. The school is celebrating the annual school meet. Students, apart from studying, they get a chance to show their talents in different spirit of sport activities. Once again, thank you, Mukhla Raij. Hari kapor, siapa orang play, kau kru, aduh kata, jauh belajar tekerat, deh ini demet kepat, kau cai konang, nado kena skor, nonghikai, wah kita ye konkret, kita niau. Kawang deki lagi yau haru koi ni keski. to man ga gawi ke benta ke wah khamat hewi to wa uman kam ke khi ke kre wat kam ju le kalat ke kamai ke ji ha ka jing im ke yong i ki bru kam da yu phi cibun ba ki player wi lai nan pai na ke football wat na ki kiwi ki ki athletic man bon ki wan chakmat na ka state ki yong i wat hai chui por wan ra ki ka nam ke buram
Yong ke state Meghalaya yang tu dok poi shukut kini ke program kublai sibun ye chamwani hagwian ka khubor